Ndabasuhuje abakomeje kudutega amatwi inicano ibigezweho updates mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri aka kanya. Balthazar Engonga wo muri Guinea Equatoriale akaba na mwishywa perezida w'iki gihugu wagarutsweho cyane ubwo hasakaraga amashusho bivuga ko yafataga ari gukorana imibonano mpuzabitsina n'abagore batandukanye, yakatiwe gufungwa imyaka 8 ahamejwe ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta no kwigwizaho imitungo. Ni icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'intara ya Bioko, aho Balthazar Engonga n'abandi batanu bahoze ari abayobozi muri guverinoma ya kiriya gihugu baregwaga mu rubanza rumwe rwo kunyereza ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari mu mari ya leta. Balthazar Engonga yagarutsweho cyane umwaka ushize ubwo hasakaraga amashusho ari gukorana imibonano mpuzabitsina n'abagore batandukanye, barimo abagore b'abayobozi bakomeye muri kiriya gihugu, aho byavugwaga ko yaryamanye n'abagore barenga 400. Urukiko rw'intara ya Bioko rukaba rwahamije uyu Balthazar Engonga n'abandi batatu bahoze ari abayobozi bakuru muri Minisiteri y'Imari ibyaha birimo gukoresha imari ya leta mu nyungu zabo bwite ndetse no kunyereza amafaranga menshi mu mari y'igihugu. Uru rukiko rwakatiye Balthazar igihano cyo gufungwa imyaka 8 ndetse no gutanga ihazabu ibarirwa mu bihumbi 100 by'amadolari. Uretse igihano cyo gufungwa imyaka 8, Balthazar Engonga yanafatiwe igihano cyo gutanga ihazabu y'ibihumbi 220 by'amadolari ya Amerika. Mu bandi bahoze ari abayobozi baregwa hamwe na Balthazar harimo Rolando Asumundong Oye, hakabamo Carmelo Julio Motogondong, hakabamo kandi na Florentina Nganga Inanji. Bo bakaba bahamijwe kuba abafatanyacyaha muri biriya byaha, bakatirwa igifungo cy'imyaka 3 ndetse no gutanga ihazabu iri hagati ya miliyoni 16 na 31 z'amasefa. Balthazar Engonga usanzwe ari mwishywa wa perezida Teodoro Obiang Nguema yagize imyanya mu nzego nkuru, aho yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe iperereza ku mari ya leta.